하나님은 저에게 항상 귀한 기회를 주시고 말씀으로 인도해 주심을 감사합니다. Эзэн минь та үргэлж биднэрт боломжийг өгч таны өгрөө удирдахын төлөө талархъя. 저희 각자의 형편과 처지를 아시고 저에게 필요한 것이 무엇인지를 하나님은 아시는 줄을 믿습니다. Эзэн минь та бидний хүн нэг бүрт а, хүн нэг бүрийг мэднэ, бас хүн нэг бүрт хэрэгтэй байгаа зүйлсүүдийг ч мэднэ. 말씀을 통해 깨달은 하나님의 뜻을 따라감으로 저희 모두의 형편이 아름답게 바뀌게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны үгийг дагаж дуулууртай амьдрснаар бидний нөхцөл байдлууд өөрчлөгдөж бидний ажиллаж байгаа бүх зүйл ерөөлтэй сайн болно гэдэгт итгэж байна. 하나님께서 사용하시기에 편한 도구로 하나님의 일을 익숙하게 하는 일꾼으로 준비되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны хэрэглэх тэр цаг үе үртэл хэрэгтэй хүн болохын тулд өөрийгөө бэлдэж таны өмнө бэлтгэлтэй нэг байхад тусалж өгөөч. 하나님께서 기록하신 성경의 뜻은 하나님만 아시오니 하나님께서 친히 이 시간에 설명하게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны үгийг судлах гэж байгаа энэ цагт эзэн бүхэн та өөрөө эзэн байж ойлголтуудыг ухаарлуудыг өгөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 지금 또 오신 분이 남질마님하고 Мараа хүндрээд өдрөө ушин готой юм санаа. 예, 예, 지금 남질마님하고 같이 계신 분이 Гурван лав байна бид гурав. 여기 세 분이 계세요. 저기 난제님하고 남질만 난제님. 씨하고 또 한 명은 있고 펌자부 씨하고 네네 밤잡 씨. 팜자부 씨 세 분, 예, 알겠습니다. 그래서 지금 예, 7분, 3분, 7분, 네, 7분 오셨습니다. 그리고 언왕님도 들어오셨어요. 예, 오늘도 예, 오셨고, 예, 8분 시작하겠습니다. 저는 카톡 올 거 기다리고 있다가 시간 가는 줄 모르고 그냥 성경만 보고 있었는데 보니까 시간이 넘었더라고요. 그래서 제가 빨리 아니 목사님 저기 그 링크를 방금 왔는데요. 링크가. 예, 그래서 지금 제가 연락을 해서 이렇게 이름까지 온 거예요. 지금 제가 연락을 빨리 했으면 빨리 오는데 예, 저도 시간을 놓치고 있었어요. 예. Мэдэн 25. 오늘은 Дөрөв. 예, 오늘은 3장의 그 6번째 큰 제목인데요. За өнөөдөр хэдүүлээ 1-р хаат номны 3-р бүлгийг үзэж байгаа тийм. За 3-р бүлгийн бүлэг дотроо хэдүүлээ хуваад үзэж байгаа. Тэрний 6 дахь сэдв рүү орох гэж байна. 6번째 제목은 솔로몬의 구한 것을 기쁘게 보심. За 6 дахь сэдв болохоор Соломоны гуйсан зүйлд баярлсан нь. 10절과 11절이고요. 자 10, 11 дэргэжлэл байгаа. 10절과 11절 읽어주십시오. 그러면. За 10 дэргэжлэг уншия. Соломон энэ зүйлийг гуйсан нь эзний бэлмэд таашаагдав. Тиймээс бурхан түүнд чи өөртөө уртнаас эд баялаг дайснуудынхаа амийг гуйсангүй харин зөвийг ялгах ухаарлыг гуйсан тул. Амен. 아멘. 하나님께서 솔로몬의 구하는 그 기도를 들으셨을 때 마음이 기쁘셨다고 그랬습니다. За бурхан ингээд Соломоны залбирлыг сонсоод баярлсан гэсэн тийм таалагдсан гэсэн. 하나님께서 원하시는 그 뜻과 솔로몬이 구한 그 기도의 내용이 일치되기 때문이죠. Яагаад таашаагдсан гэхээр бурханы одоо арт хүмүүсийн хүсчээсэн хүсэл болон хүсэлтэй нийцсэн учраас.
таашаагдсан гэсэн. 인간에 대한 우리 사람을 하나님께서 기뻐하시는 이유는 이 한 가지입니다. Тэгээ хүн ч гэсэндээ ялгаа байхгүй. Бурхан хин нэг одоо хүнийг хараад баярладаг шалтгаан ер нь нэг байдаг. 하나님께서 원하시는 뜻에 우리 인간이 그 같은 뜻을 품을 때 하나님은 기뻐하시고요. Тэгээ бурханы баярладаг зүйл болохоор бурханы хүслийн дагах хүслийг тухайн хүн сэтгэлдээ тээх юм баярлалаа. 그 뜻대로 행하고 움직일 때 하나님은 더욱 기뻐하십니다. Тэгээ бас өсөө зогсохгүй тэр бурханы хүсэж байгаа зүйлийн дагуу үйлдэх юм бол бурхан бас илүү баярлалаа гэсэн. 그래서 하나님이 가지신 그 마음을 우리 인간이 같이 품고 닮아갈 때 하나님의 목적은 우리에게 이루어지는 것입니다. Яг л бид нар бурханы тэг хүслийг дотроо миний хүсэл бурханы хүсэлтэй нэг болоод түүний дагуу үйлдэд ирэхлээр тэр үед жинхэнэ бурханы хаанчлал, бурханы хүсэл гэдэг зүйл одоо биелэгддэг. 하나님께서 뭘 원하시는지 그걸 단지 알아냈다라는 거 가지고 알아냈다고 그래서 기쁘신 게 아니죠. Тэгэхээр өглөө харах юм бол хүн бурхан тэг баярлах нь яа гэвэл бурханы юу хүсэж байгааг би олж мэдсэн гэдэг дээр бурхан баярлахаас илүүгээр 솔로몬이 왕으로서 가지고 있어야 할 올바른 뜻을 갖고 있었기 때문에 하나님께서 기뻐하신 것이고요. Тэгэхээр эсвэргээрээ харин Соломон дээр ярих юм бол Соломон бурханы хүслийг мэдээд дагаж үйлдэжсэн учраас бурхан талархсан ба баярсан ба. 그 문제는 솔로몬을 통해서 하나님의 통치가 잘 이루어질 것이 분명하기 때문에 그래서 기뻐하신 것입니다. Бас нөгөө талаар яаж гэхээр Соломоны тэр үйлдэлүүдээр дамжуулаад бурханы төлөвлөгөө биелэх болсон учраас бурхан таашаасан. 이스라엘 나라가 견고하게 세워질 것이 분명하기 때문에 그 이스라엘 나라를 위한 기쁨이 하나님의 기쁨이었던 겁니다. За тэг Израиль улсын хувьд болохоор хүчрхэгжихтэй бат бөх байх нь бурханы хүсэл байсан. Харин бурханы энэ хүслийг биелүүлэхин төлөө ажиллах Соломоны зөвшөөрсөндөө бурханы хүсэлтэд ижил зохиолж ирсэн учраас бурхан таашаасан гэсэн. 하나님께서 솔로몬의 아버지 다윗을 바라보시는 마음도 그와 같은 마음이었어요. Бурхан бас Соломоны аав Давидыг харж ирсэн одоо өнцөг гэсэн бас ийм байсан. 솔로몬은 하나님 내가 보기에 정직하게 올바르게 행했다라고 많은 말씀을 하셨고요. За тэгээ юу гэсэн гэхээр Соломоныг харахтаа түүнийг харахтаа миний сэтгэл одоо тааламжтай гэж хэлж байсан. 지금 다윗을 말하는 건데요. 하나님께서 다윗에 대해서 내가 보기에 올바른 일을 행했다라고 그렇게 여러 번 말씀하셨어요. 네, бас Давидын талаар гэсэндээ бурхан тэгжсэн. Тэ түүнийг харахад миний сэтгэл одоо тааламжтай байна. Буюу Давидыг харахтаа эзэн бурхан тааламжтай байна гэдгийг хэд удаа бас хэлж ирсэн ба. 예, 그것은 하나님의 뜻을 그 이루게 하는 그런 일이기 때문에 역시 하나님께서 기뻐하신 거죠. Тэгээ энэ юу гэсэн утгатай гэхээр хүний хувьд нь таалагдсан хэслэгээр бурхны хүсэл биелэгдэх гэж байгаа учраас бурхны хүслийн дагуу байгаа гэдгээр тааламжтай гэсэн. 그것이 신약 성경에 기록되어 있는데요. бас шинэ гэрэн дээр бас байгаа. 사도행전 13장 32절, 사도행전 13장 32절 읽어주십시오. За Үйлс номны 13-ын 31절 юм 선생님. 13장 제가 잘못 말했나요? 22절이에요. 22절. Үйлс номны 13-ын 22-ыг уншчих уу? 목사님 제가 읽을까요? 아니면 여기서 다른 사람 시키는? 학생이 읽으시는 게 그게 맞고 뭐 끝까지 안 읽으면 좀 통역이 읽어주시고요. 가급적이면 학생이 읽도록 했으면 좋겠어요. За манай хахад боломжтой уншаад өгөөрэй. Арай хандах яахгүй наа гэж би уншиж өгөө. За 13:22 гэсэн тий. Тэгээд урам түүнийг зайлуулан
тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлээ минь Исесийн хүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. Амен. 아멘. Одоо санаа өгдөг хүн шүү дээ. Тийм. Амжид гэж миг гэж онгорхон. За. 하나님 마음에 합한 사람이란 이 말은 다윗의 품은 마음이 하나님의 마음과 이렇게 통하는 일치되는 마음을 갖고 있었다는 거죠. За тэгэхээр энэ дээр харж байгаа Бурхны хүслийг бүх хүслийг нь биелүүлэх зүрх сэтгэл гэж гарсан Давидыг тэгжилсэн. Энэ болохоор өөрөөр хэлбэл Бурхны тэг хүсэж байгаа, чиглэж байгаа тэр хараараа хамтдаа ингээд хаарсан, ижил хараатай байсан гэсэн утга орж ирж байгаа. 하나님께서 백성을 귀히 여기셨던 것처럼 다윗도 백성을 귀하게 여겼고 또 사람을 사랑하는 마음을 하나님과 같은 마음을 다윗도 갖고 있었다는 거죠. Өөр за Давид яасан гэхээр Бурхан ард түмнээ хайрладаг шиг Давид бас ард түмнээ яг тийм хайрлаж гисэн. За бас хүнийг харахтаа харсан Давидын сэтгэл нь Бурханы сэтгэлтэй яг ижилхэн байсан гэсэн үг. 마음이 그렇다 보니까 모든 결정하는 것이나 판단하는 것들이 하나님의 뜻과 맞는 그런 일들로만 그렇게 했던 겁니다. Тэгээд Давидын сэтгэл нь өөрөө тийм байснараа түүний үйлдэл ч гэсэндээ эзний хүслийн дагуу үйлдэлүүд нь гарсан. 근데 같은 왕이지만 하나님과 뜻이 다르고 하나님의 마음과 다른 마음을 갖고 있는 사람들은 왕의 그 일을 하지 못했습니다. За гэхдээ хэдүүлээ харах юм бол яг ижилхэн одоо хаан Давидтай адилхан хаан хэрнээ Бурханы хүслийг дагуух үйлдэхгүй хаадууд бас байсан те сэтгэл нь өөр Бурханаас 사울 왕에게 하나님께서 그것을 기대하셨는데 사울 왕이 그 기대를 따르지 않았어요. тэр Бурхан анх Саулыг хаан болгохдоо Саулд найдвар тавьж ирсэн. Гэтэ Саулын хувьд болохоор Бурханы хүслийг дагаагүй. 그러면 사울에게 부족한 것, 사울이 그 가져야만 했던 것이 어떤 것일까요? Гэтэ тэгвэл Бурхан Саулаас юу хүсэж ирсэн бас Саул юу гэвэл болох байсан талаар бодож үзэх юм бол 하나님의 뜻을 알게 되면, 알려주시면 그 뜻을 마음속에 생각으로 붙잡고 있는 것이 사울이 했어야 하는 일입니다. Тэгээ Бурхан анх Саулд өөрийнхөө хүслийг мэдүүлэх үед нь Бурханы мэдүүлж өгсөн тэр хүслийг дотроо хадгалаад түүний дагуу үйлдэх гээд хичээх нь Саулын хийх ёстой зүйл байсан. 하나님의 뜻을 늘 마음에 품고 있으면, 늘 생각하고 있으면 우리 마음도 거기에 따라서 하나님의 뜻에 맞게 마음이 바뀌어지게 됩니다. Бид нэр дотроо Бурханы хүслийг тэгээд тэгээ Бурхан юу гэж чаг мэдээд түүнийг хадгалаад явах үед миний бодол санаа миний одоо тэр хандлагууд хүртэл өөр ирэхгүй Бурханы хүслийн дагуух зүйлсээр өөрчлөгддөг. 특별히 말씀 전하는 사역자는 하나님의 뜻에 관심이 많아야 됩니다. Ялангуяа одоо эзний үг дамжуулж байгаа тий эзний хүмүүс эзний зарснаар бол илүүгээр Бурханы хүсэл яг юу вэ гэдэг дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. 항상 하나님의 뜻이 뭔지를 늘 생각하고 있어야 되는 거예요. Бид нэр анхаарах ёстой зүйл нь Бурханы хүсэл яг юу бол гэдэг рүү бид нэр хамгийн түрүүнд хариулж анхаардаг байх хэрэгтэй. 근데 하나님께 쓰임 받지 못하는 목회자는 하나님의 뜻에 관심이 없는 사람이에요. Тэгээ харах юм бол Бурханд адилхан одоо хончин мөртлөө Бурханд хэрэглэгдэг хүмүүс байдаг. Тийм хүмүүсийг харах юм бол Бурханы хүслийг анхаараагүй хүмүүс байдаг. 성경은 그저 설교용으로 설교할 때만 성경을 가까이 하고 그 이외의 시간은 성경을 가까이 하지 않는 목회자는 결코 하나님께 쓰임 받지 못해. Жишээлх юм бол одоо үгийг дамжуулахтаа л Библийг нээдэг тий Библиэс хардаг. Бус үед нь зүгээр л ингээд мартчихдаг ийм хүмүүс байдаг. Тэгээ ийм хүмүүс болохоор эзэнт хэрэглэгдэхгүй. 성경을 가까이 하는 시간이 분량이 많을수록 하나님의 은혜의 역사도 풍성이 많이 나타납니다. Библиэд нөхөрлөх цагууд нь тэгээ өдрийн 24 цагаас цагийн их хувийг эзлэх тусам бид нар яадаг вэ? Эзэнний анхаарал маань эзэн рүү илүү хандагддаг.
그래서 사울 왕은 어, 하나님의 뜻을 어, 마음에 붙잡고 있지 않았기 때문에 하나님과 마음이 맞지 않았습니다. Тэгээ Саул болохоор яасан бэ? Саулыг хүсэл нь Бурхны хүсэлтэд нийлээг байсан те. Тэр утгаараа тэр Бурханд хэрэглэгдэж чадаагүй. 그래서 사무엘상 13장 14절에 하나님의 선고가 내려졌는데요. За 1-р Самуэль 13-ийн 14-дөр харах юм бол Бурхны ингээд анхааруулах үг ирсэн байна. 읽эх 앞으로 авах. 읽진 마시고요. 읽지 За 마시고 уншчихсан юм байна. 왕의 나라가 길지 못할 것이다라고 사무엘이 예언했습니다. За тэн дээр юу байгаа гэхээр таны хаанчлал удахгүй гэсэн юм үг баг. Самуэлээр хэллээс үг. 대신 하나님의 마음에 맞는 다른 지도자를 하나님께서 세울 거라고 말씀하셨어요. Тэгээ юу гэхээр оронд нь харин Бурхан өөрийнхөө сэтгэлд нэгдсэн өөрийн хүмүүнээ хончноор тавих болно гэсэн агуулга. 이걸 보면 하나님의 마음과 다른 마음을 가진 자는 하나님이 사용 안 하시고 하나님의 마음과 같은 마음을 가진 자를 불러서 사용하신다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр харагдаж байна тийм. Бурханы сэтгэлтэй адил сэтгэл зүрхтэй хүнийг Бурхан хэрэгэлдэг. Харин өөр байх тусам Бурханд хэрэглэгдэж чадахгүй болдог. 하나님께 쓰임받는 가장 중요한 조건을 다시 말하겠습니다. Хэдүүлээ дахиад нэг хэлье. Бурханд хэрэглэгддэг цензур нь юу гэхээр 단순히 지식만을 많이 갖고 있는 것이 아닙니다. зөвхөн мэдлэгтэй тийм толгойн мэдлэгтэй байвал бас хэрэглэгдэхгүй. 하나님은 인간의 지식을 도움받지 않으십니다. Бурхан хүний мэдлэгээр их тухай байхгүй. 하나님의 마음을 닮아가는 사람, Харин Бурханы сэтгэлийг дуурайж байгаа хүн, 하나님의 마음을 품고 생활하는 사람, Бурханы сэтгэлийг тээгээд амьдарч байгаа хүн, 그런 사람은 하나님이 사용하시기에 적합한 그런 일꾼이 되는 거죠. тэгээ ийм хүн л Бурхан ядаглаараа хэрэглэгддэг. Бурхан ийм хүнийг хайдаг. 그래서 솔로몬은 하나님의 뜻에 맞는 것을 구했기 때문에 거기에 대해서 응답을 정확히 받은 거죠. Тэгэхээр Соломоны хувьд ч гэсэнтэй ялгаахгүй. Бурханы хүслийн дагах зүйлийг тэрний сэтгэл нь Бурханы хүсэлтэд ижилхэн байсан. Бурханы хүслийн дагах зүйлийг уйлсан учраас Бурхан түнд өгсөн гэсэн. 인간이 구하는 모든 것이 다 응답되는 것이 아니고 다 이루어지는 게 아닌 거예요. Хүний гуйсан бүх зүйл ингээд хариултаа авч бүх зүйл бүтнэ гэсэн юм байхгүй. 우리가 모든 것을 이제 구하기 전에 우리가 구할 것이 많지만 그 모든 것보다 먼저 하나님의 뜻이 내게 이루어지기를 구하는 것이 가장 중요한 기도의 내용입니다. Биднэрт мэдээж хэрэг гуйх, залбирах тэг хүсэх сэдвүүд олон байгаа. Гэхдээ тэр бүх зүйлсүүдээс хамгийн түрүүлээд явах гэхээр би эхлээд нэг хариултаа авах эрхээ буюу те Бурхны хүсэлд нийцсэн байгаа л үгүй л үү гэдэг дээрээ анхаарч хайхан чухал. 그래서 마태복음 6장 33절 За Матай 6-гийн 31-ийг харах 33-ыг харах юм бол 거기에 하나님의 뜻이 내게 이루어지고 하나님의 나라가 내게 이루어지기를 구하라고 그랬어요. за Матай 6-гийн 33-ыг харах юм бол таны хүсэл биелж таны хаанчлал ирэх болтугай гэдэг дээр бид нэр Бурхны хаанчлал түн зөвхт байдлыг хайгаараа гэж хэлсэн бидний. 그렇게 하면 미처 구하지 못한 모든 것들이 내게 이루어진다고 그랬습니다. Хэрвээ тэгэх юм бол би өөр зүйлийг хайгаагүйсэн гэсэндээ нэмэгдэж өгнө гэсэн. Амен. 그리고 요한일서 5장 14절부터 15절. За 1-р Иохан 4-ийн 14-өөс 15-ыг харах юм бол 거기에 우리가 하나님의 뜻대로 구하면 반드시 들으시기 때문에 우리가 담대히 구할 수 있다라고 기록되어 있어요. тэн дээр харах юм бол бид нэр Бурхны хүслийн дагах зүйлийг гуйх юм бол эцэг түүнийг заавал биелүүлж, заавал гүйцэлдүүлж өгнө гэсэн агуулга.
어, 이게 저기 여섯 번째 지금 큰 제목을 말씀했는데요. 네. 여섯 번째 큰 제목은 두 개로 나눠지는데 음. 지금 설명한 것은 지금 설명한 것은 첫 번째 제목입니다. 네. Одоо манайхаа хэдүүлээ сая хичээл ороод эхлэхдээ 어, 6 дугаар 첫, сэдвийг эхэлж байгаа тийм. 어, Тэгвэл 첫, тэр чинь 6 дотроо 6-гийн A, 6-гийн B гэж ангилагдах юм байна. За саяны агуулга, уншсан агуулгууд хэдлээс сурсан агуулгууд болохоор 6-гийн A-д орж байгаа буюу одоо 6-гийн B буюу 2 дахь жижиг сэдв эхлэх гэж байгаа гэсэн үг шүү. За. 첫 번째 제목 제가 불러드린 거죠? 목사님 일단 한번 예, 한번 말씀. 말해볼게요. 예. 솔로몬의 구한 것이 하나님의 마음에 맞음. 이거 제가 말을 했죠. 네. 예, 예. 그 이제 두 번째 작은 제목입니다. 음. 두 번째는 네. 예, 자기를 위하여 구하지 않았다 하심. За 6-гийн А нь болохоор Бурхны сэтгэл Соломон нийцсэн зүйлийг гүйснэ гэсэн сэдэв ба. Хоёр дахь нь одоо 6-гийн Б нь болохоор өөрийнхөө төлөө чи гуйгаагүй гэсэн нь гэж. өөрийнхөө төлөө гуйгаагүй гэсэн нь. 이게 이제 11절입니다. За энэ дээр харахад 11-р эшлэл байгаа. 이제 11절 읽어주십시오. 11-р эшлэлийг харах юм бол уншиж өгье. Тиймээс Бурхан түүнд чи өөртөө уртнаас эд баялаг дайснуудынхаа амийг гуйсангүй. Харин зөвийг ялгах ухаарлыг гуйсан тул гэсэн. Амен. 아멘. 솔로몬이 구한 것이 예, 하나님 뜻에 맞는 이유가 바로 이 지금 11절인데요. За тэгээд Соломоны одоо залбирсан залбирал нь Бурханд маш ингэ тааламжтай таалагдсан шалтгаан нь энэ 11-р эшлэл дээр гарч байна. 첫째로 중요한 것은 자기를 위해서 구하지 않았다는 거예요. Нэгдүгээр нь болохоор чи өөрийнхөө төлөө гуйгаагүй гэж хэлсэн. 왕이 자기만을 위하면 백성들을 위할 수 없어요. Хаан хүн тэг зөвхөн би гэдэг ах юм бол арт түмнээ ботж чадахгүй. 자기를 위하다 보면 백성들에게 피해가 돌아가는 일이 생길 수 있습니다. Тэгээ хаан атла би гэд өөрийгөө л төвтэй байх юм бол эцсийн дүндээ яах вэ? Арт түмэнд одоо хохирол учруулах тэг хор уршгууд ч үйлдэгдэж магадгүй. 특별히 왕이 자기 감정과 자기 기분대로 일을 처리하면 이 백성에게 큰 고통이 돌아가고 피해가 돌아가는 일들이 많이 생깁니다. Тэгээ ялангуяа одоо хэрвээ хаан буюу удирдахч болчоод өөрийнхөө төлөө би гэд бүх зүйлийг үйлдэх байх юм бол тэ тухайн үедээ одоо болох байж магадгүй ч хожим ирэх үр дүн өвдөлт тэгээ тийм зүйлсүүд бол их байх болно. 자기가 아닌 자기를 위하는 것이 아닌 백성을 위하는 마음을 가졌다는 것이 하나님의 마음과 맞는 마음이에요. Хүн өөрийнхөө төлөө биш харин одоо эзний хүмүүсийн төлөөх, арт түмний төлөөх гэсэн ийм сэтгэл байх нь Бурханд тааламжтай байсан байгаа. 우리 하나님은 결코 자기를 위해서 일하지 않으시고 우리 인간들을 위해서 일을 하십니다. Бидний Бурхан ялгаа авахгүй өөрийнхөө төлөө үйлдэхгүй харин өөрийнхөө арт түмний төлөө үйлддэг. 자기만을 위하신다면 인간들을 창조하지도 않으셨고 지금까지 많은 인간을 위한 일들을 해오지 않으셨을 것입니다. Хэрвээ Бурхан өөрийнхөө төлөө үйлдэлнэ гэж байсан бол тийм асуудал ихтэй хүн төрлөختний бүтээгчгүй байхаас юм байна. Тэгээ бас одоо хүртэл ингээд хүмүүсийг зураад тий босгоод ингээд явахгүй хасан баг. 자기만을 위하셨다면 인간이 되어서 이 땅에 오시지 않으셨고 십자가에 돌아가실 필요도 그것도 안 하셨을 겁니다. Тэгээ зөвхөн Бурхан бас ялгаахгүй Бурхан зөвхөн өөрийнхөө төлөө үйлдсэн гэх юм бол тэгэндээ хүн болж ин дэлхийд ирэх шаардлагагүй тий тэг хүн болж яах вэ? Яг энэ хүн төрлөختөнтэй адилхан асуудал авчигдаж
тэгээ загламай дээр цовдлогдож ингэвчсэн шаардлага байсан. 만드신 모든 것을 인간에게 주시고 또 하나님께서 갖고 계신 것들도 인간에게 주시고 목숨까지 내어주신 것이 바로 인간을 위한 사랑을 우리에게 알게 하는 것들입니다. Эндээс харах юм бол эцэг бурхан өөрийнхөө бүх бүтээсэн зүйлсүүдийг хүнд даалгаж өгөөд за хүн буруудах үед нь өөрөө хүн болж хүний өмнө ирж одоо асуудлыг шийдэж өгөхийн тулд загламай дээр цовдлогдоод тий мөн одоо ч гэсэндээ өөрийнхөө хүслийг мэдүүлээд ингээд явахгүй байсан баг. 사람이 왕이 되면 보통 이 왕권을 이용해서 내가 어떻게 좋은 걸 많이 누릴까 그런 생각부터 먼저 보통 합니다. Хүн хэрвээ одоо нөгөө хаан боллоо гэж бодоход иш мэдлэг авахд за би хэрхэн одоо жаргах цаг боллоо гэж боддог. Жаргах цаг хэлээ би. 근데 그런 환경에 이끌려가지 않고 왕이 됐다라고 하는 현실에 이끌려가지 않고 하나님의 뜻을 정확히 찾으려고 했다는 것이 이게 굉장히 놀라운 하나님께서 놀랄 만한 그런 신앙이라는 겁니다. За тэгэхдээ энэ хүүгийн Соломон найд болохоор өөрөө хаан болсон ч гэсэндээ тэг одоо заастаа сайхан амьдрал эхэллээ гэхээс илүүгээр бурхны ард түмнийг тэг бурхны хүслийн дагуу хэрхэн би одоо өдөр тухай гэдэг дээр анхаарч ирсэн нь бурханд таалагдсан гэсэн. 다른 모든 왕들은 다른 나라의 왕들은 그렇게 하지 않는다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй Соломоны сэтгэл өөр байсан. Бусад улсуудын хаад нь түүнээс бас Соломоноос өөр байсан гэсэн үг шүү дээ тийм. 목숨 길어짐도 구하지 않고 재물의 많아짐도 구하지 않고 За юу гэсэн бэлээ? Урт насыг гуйгаагүй гэсэн тийм. Бас эд баялаг гуйгаагүй гэсэн. 원수가 망하기를 바라는 그런 것도 구하지 않았다는 것은요. Бас чи дайсныхаа үхлийг ч гэсэн гуйгаагүй гэсэн тийм. 보통 사람들은 그런 걸 구한다는 겁니다. Тэгээ ингээ харах юм бол ер нь хүмүүс эдгээр зүйлсүүдийг гуйдаг гэдэг эдлээс харж болно. 그런 자기를 위한 일보다 나라를 올바로 다스리기 위한 거 한 가지를 구했기 때문에 자기 모든 걸 희생을 해서 나라를 위한 일을 한다라는 의미가 있는 거예요. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол хүмүүсийн гуйдаг зүйлсүүд нь байгаа тийм. Харин болохоор Соломоны хандлага юу гэхээр өөрийнхөө мэдээж хэрэг хүн юм чинь ийм зүйлийг хүсгэл ах. Гэхдээ өөрийнхөө бодлуудыг өгөөсгээд энэ улсын төлөө гэсэн сэтгэлтэй байсан. 우리 목회자가 자기 희생을 해서 성도 위하는 일을 하면 하나님께서 기뻐하시는 이유가 있습니다. Бид нэр одоо хончид ч гэсэндээ тэгдэг өөрийнхөө өгөөсгээд тийм эзэн төлөө, хондын төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх үед яадаг гэхээр 우리가 하나님의 마음을 갖고 있으면, 하나님의 마음을 품고 있으면 우리에 대한 하나님의 목적이 이루어지는 거예요. бид нэр дотроо эзний сэтгэлтэй тийм эзний зүрх сэтгэлтэй байх юм бол Бурхны одоо тэр хүсэл биелэгддэг. 우리 모든 인간들에게 바라시는 것이 이것 한 가지입니다. Тэгээ Бурхан дахиад харах юм бол хүн төрлөختөөс хүсдэг зүйл ганцаагаа. 그렇게 되면 하나님의 마음을 품은 자에게는 하나님께서 자기 모든 것을 그게 주실 수가 있는 거예요. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны сэтгэл зүрхтэй, Бурхны зүрх сэтгэлийг дотроо хадгалах юм бол буцаагаад яг эзэн хүсэлүүдийг өгнөс. Амен. 그래서 자기를 위하는 정신은 결코 자기를 위하는 정신이 될 수 없습니다. Тэгэхээр одоо энэ дээр харах юм бол хүн өөрийнхөө төлөө гэж бодно. Гэтэ өөрийнхөө төлөө гэж бодож хүслээ гэхэд эцсийн үндэ тэрийгэж авч чадах байлгүй. 예수님과 같이 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원한다라는 그 마음이 우리가 본받아야 할 마음입니다. Тэгэхээр эзэн Иесус бас яг тэр нөгөө цалмай цоглогдох өмнө үнэхээр хэцүү байсан гэсэндээ залбирсан тий. Би энэ хүсэж байна. Гэхдээ миний хүслээр биш харин эзэн аав таны хүслээр болох болтугай гэж залбирсан байдаг. 로마서 14장 7절부터 8절 읽어주십시오. За эдлээ Ром номны 14-ийн 7-8-ыг уншия. Ром 14-ийн 7-8.
За манайха хэнийг унших гэж байна уу? За би олцсон шүү. Бидний хэн нь ч өөрийнхөө төлөө амьдрдаггүй, хэн нь ч өөрийнхөө төлөө өгдөггүй. Бид амьдралаач эзний төлөө амьдрдаг, бид өвхлээч эзний төлөө өгдөг. Тиймээс амьдралаач өвхлээч бид эзнийх Мэн. байна. 아멘. 우리가 자기를 위하지 않는 것은 하나님을 위하기 때문이고요. Тэгээ бид нар энэ дэр хэлж байна те бид нар өөрсдөө төлөө юм хийдэггүй гэж байгаа. Тэрний үгс бодох те. Эзний төлөө үлддэг гэсэн үг те. Эзний төлөө эзний хүсэл дээр анхаардаг гэсэн үг байна. 우리가 하나님을 위하는 것은 너무나도 당연한 일인 거예요. Бид нар бас эзний төлөө гэсэн юм сэтгэлтэй байх нь угаасаа байх ёстой зүйлээд хэлж гэж. 왜냐하면 이미 하나님은 우리에게 모든 것을 주고 계시기 때문에. Яагаад тэлээ Бурхан бидэнд тайлбар тийм бүх зүйлийг ингээ өгч байгаа. 십자가 위에서 목숨 버려 죽어주신 것은 이미 나를 위해서 해놓으신 일입니다. Загалмай дээр те өөрийн амийг ингээд өгсөн нь айл эдний миний төлөө те таны төлөө хийгдсэн эзэн өөрөө хийсэн байгаа. тэрнийг 또 우리의 일생에 앞으로 모든 남은 그 여생, 남은 인생 기간 동안 하나님 우리를 위해서 모든 일을 이루실 분입니다. бас үлдсэн амьдралын туршид те цаашаа ирээдүйд өрнөх төр цаг хугацааны төлөө гэсэндээ эзэн бидний төлөө бүгдийг ингээ хийдэг. 내가 나를 위하는 것은 나를 망치는 일입니다. Хүн харин яадаг вэ? Гэтэ тэрийг анхаарахгүй би гэд өөрийнхөө төлөө гэсэн бодоод байх тусам хүн өөрийгөө мөхөл рүү явуулдаг. 하와가 자기를 위한다는 생각으로 선악과를 먹었지만 자기를 망치는 일이 됐습니다. Жишээлх юм бол Евагийн талаар бодож үзэх юм бол Ева өөрийнхөө төлөөгээд сайн муу мэдүүлж бодлоос иддэг. Гэтэл харах юм бол тэр өөрөө сайжрах гэдэг шарин өөрөө сүрлээ авчирсан байдаг. 하나님을 위한 일이 가장 나를 위할 수 있는 가장 좋은 방법이에요. Тэгэхээр би одоо аюулгүй байж те илүү нүнийг одоо тогтож үлдэх арга байдаг. Тэрний үгээр өөрийгөө төлөөгөө би гэдэг ах шарин Бурхны зүрх сэтгэлийг тээх юм бол өөрийгөө ирээдүйд аварж байгаа хэрэг болдог. 나를 위하시는 하나님을 위하는 것이 가장 나를 위하는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэн Бурхан аль хэдийн миний төлөө бүх зүйлийг хийсэн. Би буцаагаад энэ миний төлөө хийсэн Бурхны төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх юм бол миний хүссэн зүйл бас дахиад нэмэгдэж өгдөг гэсэн. 갈라디아서 2장 20절 적으시고요. За та тэмдэглэж аваарай. Галаат номны 2-ын 20 дугаар эшлэлийг 우리가 이 땅에 사는 목적은 나를 위해 죽었다가 살아나신 주님을 위해서 사는 것이 우리가 사는 목적입니다. энэ хард бид нэр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа шалтгаан юу вэ? Миний төлөө тэгээ бүхнийг хийж амиа золиослсон Есүсийн төлөө амьдарч байгаа хэрэг юм. 나를 위해서 목숨을 버리신 주님이시기 때문에 나를 위해서 모든 걸 주시는 주님이시기 때문에 그분을 위해서 사는 것이 우리가 이 땅을 살아가는 목적입니다. Өөрөөр хэлбэл миний төлөө тэгээ бүх зүйлийг өгсөн эзэн эзний төлөө би буцаагаад эзний төлөө амьдрах нь буцаад энэ амьдрал дээр авч болох зүйлсүүдээ олж авах одоо арга зам болж байгаа гэсэн. 하나님께서 우리에게 주시는 것이 무엇입니까? Тэгвэл хэлээ бодъё Бурхан биднэрт юу өгдөг вэ? 가장 가치 있는 것이 무엇일까요? Биднэрт өгсөн зүйлээс хамгийн үн цэнтэй нь бас юу вэ? 하나님께서 갖고 계신 것을 주시는 것도 물론 귀한 것인데요. Та өнөөдөр хэрэгжилж байгаа бүх зүйлүүд танд өгсөн гол энэ ч бас нэг талаараа талархах зүйл байна. 갖고 계시는 것을 주시는 정도가 아니고 바로 자기를 우리에게 주기를 기뻐하시는 거예요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас эзнээс өөртөө бидний одоо өөрт байгаа зүйлсүүдээ бид нар өгдөг тийм эзэн Бурхан өргөдөг. Тэгэхээр зогсохгүй өөрийн амиа ч гэсэндээ өгөх гэсэн ийм хандлага байх нь эзэнд илүү тааламжтай байдаг. 자기 목숨을 주셨고 자기 몸을 내어 주셨고 그리고 자기 생명을 주셨고요. Бурхан бас өөрөө бидэнд тэрийг өгсөн. Тэгээ одоо байгаа зүйлийг бүгд зогсохгүй
амийг өгсөн, тэ амьдралыг өгсөн. 자기의 영원한 나라와 자기의 권세를 우리에게 주십니다. Тэгээ зогсохгүй биднэрт мөнхөд одоо ирэх бэлдэж байгаа мөнхийн хаанчлалчсан биднэрт өгөхийн төлөө бэлдэж байгаа гэсэн. 그 정확히 말하면 자기의 것을 주시는 게 아니고 자기 자체, 자기 자신, 자기를 주시는 걸로 우리가 그렇게 아셔야 되는 거예요. Бид нэр бурхан танд юу өгсөн бэ? Тэгэхээр бид нар эд баялыг харах гэж магадгүй. Гэтэ бурхан зөвхөн өчигдөх зүйлсийг өгөөгүй маа. Тэр бурхан өөрийнхөө бүх зүйлийг өөрийгөө хүртэл өгсөн танд. 디모데전서 2장 6절 읽어주십시오. 1-р Тимот 2-ын 6-ыг уншиж өгөөрэй. 1-р Тимот 2-ын 6. За уншсан. Тор Тимот 2:6. 1-р Тимот 2-ын 6 тий. Тэр өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн зохистой цагтаа гэрчлэл болжээ. Амен. 아멘. 자기 몸을 주셨다라는 그 의미의 그 구절이지만, 자기 몸을 주셨다라는 뜻이지만, 자기의 모든 것을 주신다라는 의미가 있는 거예요. Энэ дээр харах юм бол тэр өөрийгөө золиос болгон өгсөн гэж харж байгаа тий. Тэр энэ дээр болохоор аим ганцхан яриад байгаа юм шиг харагдаж магадгүй. Гэхдээ амьмаас гадна өөрийнхөө бүх зүйлийг өгсөн гэсэн агуулга бас гарч байгаа энэ дээр. 자기 마음을, 또 자기 생명을, 또 성령을 주시는 것이 자기를 주시는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө одоо тэг үзэл бодол, сэтгэл зүрэх, тэг бие махбод бүгдийг өгсөн гэсэн үг. 솔로몬은 하나님의 모든 것을 받기에 적합한 자가 되었기 때문에 하나님께서 기뻐하신 거죠. Соломон болохоор яг ийм сэтгэлтэй байсан те өөрийнхөө бүх зүйлийг өргөе гэсэн. Харин би таны хар явъя гэсэн ийм сэтгэлтэй байсан учраас бурхан таалагдсан гэсэн. 솔로몬의 구한 것이 하나님의 마음에 맞았기 때문에 하나님께서 기뻐하셔서 약속을 하셨습니다. За тэгэхээр Соломон хайсан зүйлтэй Соломоны гуйсан зүйл нь эзэн бурхны таалалд нэгдсэн тийм. 그래서 Энэ үгнээсээ бурхан түүнд өшөө бас нэмээд хэрхээ зүйлсүүд өгнө гэж хэлсэн. 그래서 7번째 큰 제목이요. Тийм учраас одоо хэдүүлээ дараагийн сэдвээр 7-р сэдв. 솔로몬에게 하신 약속입니다. За 7-р сэдв болохоор Соломонд өгсөн амлалт гэсэн сэдв байна. Соломонд өгсөн амлалт. 12절부터 14절까지고요. 12-оос одоо 1-р хаад номны 12-оос 14 дэх эшлэл байгаа. 이 약속은 세 가지로 되어 있습니다. Энэ амлалтыг хэдүүлээ бас дотор нь 3 хэсэг хувааж үзэхээр байгаа. 첫 번째는 작은 1번, За 1-р хэлээр жижиг нэг сэдв. Эхний одоо A буюу 1-р жижиг сэдв болохоор 전무후무한, 그러니까 전에도 없고 후에도 없는 그런 지혜를 주신다 함. эхнийх нь болохоор өмнө нь ч хойнч байгаагүй тийм одоо мэрэгэн ухааныг өгнө гэсэн. 12절이고요. 12 дахь эшлэл байгаа. 12절 한 절 읽어주십시오. 12 дахь эшлэлийг уншийе. За энэ дэр харагтун би чиний үгийн дагуу үйлдэлээ. Би чамд мэрэгэн агаад ухаан ялгах зүрхийг өглөө. Ингээд чамтай адил хүн чиний өмнөж байгаагүй, чиний дараач гарч ирэхгүй юм аа гэсэн. Амен. 아멘. 아무도 가져본 적이 없는, 또 아무도 가질 수 없는 그런 최고의 지혜를 주신다는 것이고요. Өөрөөр хэлбэл те хин ч урд нь авч байгаагүй, хойштож хинт ч өгөхгүй тийм хамгийн тийм мундаг мэрэгүү ухааныг өгнө гэсэн. 솔로몬만이 갖고 있는 유일한 그런 지혜를
솔로몬에게 주신다는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн Соломонд л байгаа Соломонд л байх тийм мэрэгэн ухааныг цор ганцын тийм мэрэгэн ухааныг өгнө гэсэн тий. 성경에 의외로 이런 전에도 없었고 후에도 없었다는 그런 표현이 여러 군데 기록되어 있습니다. Яагаад тэгэхээр эзэн бурхан ер нь хүмүүст тий би ч юм тэгээд цор ганцыг өмнө нь ч байгаагүй ирээдүйд ч байхгүй тийм цор ганц зүйлийг өгнө гэсэн ийм агуулгуудыг хэд хэдэн газар ингээ хэлсэн байдаг. 그건 어떤 역사적인 사건, 역사적인 일이 그때 유일하게 그때만 있었다는 그런 의미고요. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн одоо тэр цор ганц яг тийм үйл явдал зөвхөн тэр л үед болж исэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм өмнө ч байгаагүй хойж байхгүй гэхээр. 솔로몬이 얻은 지혜도 다른 누구에게 주어지지 않은 오직 솔로몬에게만 주신 지혜라는 그런 말씀이죠. Тэгэхээр яг энэ дээр хэлсэнчлэн тийм ээ одоо Соломонд хэлж байгаачлан өмнө нь байгаагүй хойштч байхгүй тийм мэрэгэн ухааныг зөвхөн Соломонд л бурхан өгнө гэсэн. 마태복음 11장에 Матай 11-ийг авах юм бол 11장 11절에 세례 요한에 관한 말씀이 있습니다. за хэдүүлээ Матай 11-ийг харах юм бол баптизм мөртөгч Иохны хэлсэн агуулга байгаа. 세례 요한 모든 인간 가운데 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다라고 기록되어 있어요. Тэн дээр юу болохоор бүх хүн төрөлхтөн дотроос одоо баптизм мөртөгч Иохан шиг агуу нэгэн байхгүй гэсэн агуулга. 그것은 세례 요한의 어떤 인격이나 능력이나 이런 것이 그 인류 가운데 최고라는 그런 뜻은 아닙니다. Энэ дээр хэлж байгаа Илч Иохан дээр баптизм мөртөгч Иоханоос агуу нэгэн байхгүй гэдэг нь Иохан тэгвэл тийм хүчтэй одоо зоригтой чадaltaй тийм хүн байсан юм уу гэж утгаараа хэлээгүй. 예수께서 사역을 시작하시기 전에 예수님을 가장 앞서서 그 전달한 이 일은 세례 요한만이 한 일이라는 거죠. Харин эсэргээр юу суудаг гэхээр Илч Иохан эзэн Есүсийн талаар эзэн Есүсийн замыг бэлтгээд бүрч ирээд түүнийг ингээд гэрчилсэн энэ гэрчлэлийн үйлс нь буюу үүрэг нь Илч Иоханд л биш баптизм мөртөгч Иоханд л өгөгдсөн маа гэсэн утгаар хэлж. 그러니까 세례 요한이 한 그 특수한 일에 대한 설명이지 세례 요한의 그 인물, 그 인간 자체가 그렇게 세계 최고라는 말은 그런 말씀은 아닙니다. Тэгэхээр нөө Иоханоос илүү агуу нэгэн байхгүй гэдэг нь болохоор Иоханы одоо хүлээж авсан үүргийн талаар л ярьж байгаа гэсэн үг юм байна. Тэрээс Иохан одоо тусгай тийм илүү өвөрмөц хүн гэдэг утгаараа л яриаг. 전에도 없고 후에도 없다라는 말은 좋은 의미로 많이 쓰이는 말입니다. Яа тэгэхээр энэ дээр хасаа энэ агуулгуудаар гарч ажиллаа. Өмнө нь ч байгаагүй, хойшд ч байхгүй гэсэн ийм утга байна те. Ийм утгууд ихэнхдээ одоо сайн тал дээр нь бас хэрэгэлсэн байдаг. Сайн утгаараа. 그러나 작은 부분이지만 일부 그 안 좋은 의미로도 쓰인 그런 표현인 거예요. Тэгэхээр зарим нэг тохиолдлыг харах юм бол одоо муу тохиолдолд те одоо юу харамсмар тохиолдолд ч гэсэн ингэж хэлсэн байдаг. 죄를 지은 그 정도가 가장 심하다고 하면 그 죄를 가지고도 너 같은 죄를 지은 자가 아무도 없다라는 말씀도 아주 극히 일부분에 쓰신 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн нөгөө хийсэн үйлдэлд харахтаа те чам шиг ийм одоо хорон муухан өмнөж байгаагүй хойрцож байхгүй байгаасаа тэгээд чиний хийсэн одоо үйлдэл болон гэмэнд үнэхээр хорон муу гэдэг агуулгаж гэсэн бас гарч ирсэн байдаг. 그런 게 어느 구절에 있는가 볼 건데요. Хэдүүлээ тэрний жишээг нь харъя Библиэс. 에스겔 16장 16절 누가 읽어주십시오. Дахин нэг нь Изекэл номны 16-гийн 16 уншиж гэр. Изекэл номны 16-гийн 16.
За 16-гийн 16. Чи зарим хувцснуудаа авч өнгө бүрийн мөргөлийн өндөрлгүүдийг өөрсдөдөө бий болгож хийх ёсгүй, хоошид ч тохиолдохгүй тийм садар самууныг тэдэн дээр үйлдэв. 아멘. 아멘. Амен. 저는 이 시험 평가를 따로 하지 않고 이 성경 읽으시는 거 또 답변하시는 거 이걸로 출석 점수 이걸로 평가하기 때문에 이거 잘하신 분은 성경을 많이 읽으신 분은 반드시 좋은 점수를 얻게 된다는 거 좀 참고 알아두시기 바랍니다. За тэгээд саяны хоёр хэсэг уншсан агуулга руу орохоос өмнө яг үгээр пастор нөгөө одоо итгэж чинь удахгүй хичээл хаадлаа шүү дээ. Тэгэхээр хичээл хаагдах байгаа энэ өдрүүдэд тусгай нөгөө шалгалт авах уу авахгүй юу гэдэг яригдана. Тийм одоо энэ пастрын хувьд болохоор эд өмсөнд пастрын хувьд болохоор шалгалт бол авахгүй гэж байхгүй. Харин Библи уншихдаа уншаад өнгөрөө гэсэн хэсэг дээр нь унших, асуух хэсгээр нь хариулах гэх юм бэ. Оролцоо илүү чухал үзэн шүү гэсэн. 지금 읽으신 구절을 보면 이스라엘 백성들이 한 죄악이 전에도 없었고 후에도 없었다고 기록돼 있어요. За энэ дээр харах юм бол Израильчуудын одоо хийсэн гэмүүдэнтэй өмнө нь ч байхгүй, хойно ч байхгүй тийм зүйлийг хийнэ гэсэн. 이스라엘 나라만큼 하나님께 은혜를 받고 좋은 걸 받은 나라가 없죠. Ер нь бол Израиль шиг те бурханаас тусгаарлагдаад ерөөл авсан тийм улс үндэстэн гэж байхгүй. 하나님께 많은 것을 받아놓고도 이토록 범죄를 했으니 너희와 같은 이런 죄를 지은 나라는 이전에도 없었고 이후에도 없었다. 그렇게 말씀하신 거죠. Өөрөөр хэлбэл тэр утгаараа юу ч хэлэхээр та нар шиг тусгай одоо тийм ирэх авсан ийм улс байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа та нар гисэн ч гэсэн та нар тэр одоо ивэл дотор зохистой байж чадаагүй, өмнө нь ч байгаагүй, хойно ч байхгүй тийм одоо хүнд асуудлуудыг гаргаж байна гэж хэлсэн. 우리의 좋은 점, 우리가 뭔가를 잘한 거에 대해서 이런 평가, 이런 판단, 이런 인정을 받는다면 우리에게 최고의 복이겠죠. Бид нар магадгүй одоо бурхан руу бид нар дэрвээ юу гэдэг те бурханаас зөвхөн монголчуудыг одоо бурханы ард түмэн гээл те ингэж хүлээж авсан бол бид нар яах вэ? Энэ бол үнэхээр хамгийн том өрөөл шүү дээ те. 아무도 갖지 않은 특별한 믿음을 갖는다면 이런 칭찬을 받는 것도 불가능한 건 아닙니다. Бид нар бас ялангуяа бидний итгэл нь эзэн бурхан руу хандсан итгэл маань цар ганц тийм итгэл хэрэг байлаа гэхэд эзнес ирэх одоо сайшаал нь бас боломжтой. 10분 쉬었다 하겠습니다. 시간 됐으니까요. Хэдүүлээ 10 минут амарч байгаад оръё. 저희의 미래를 말씀 주시는 걸로 준비하고 계심을 감사합니다. Эзэн минь та бидний ирээдүйг та өөрхөө үгийн дагуу бэлдэж өгснөд л талархъя. 저희가 듣는 말씀들은 지식을 위한 말씀이 아니라 저 영의 변화를 위한 말씀입니다. Эзэн минь таны өгч байгаа үг болгоныг бидний сурахдаа мэдлэгийн төлөө биш харин сүнс дотор хөгжиж сэргсэн ийм үгсүүд байлгаж өгөөч. 솔로몬이 품었던 올바른 뜻을 저희도 품게 하여 주시고 Эзэн минь Соломонд байсан зөв зохистой бодлыг та бидний дотор ч мөн байлгаж өгөөч. 하나님의 뜻에 합한 자로 인정받는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Таны сэтгэлд нийцсэн гэж хүлээн зөвшөөрөх хүмүүс бас бидний болгож өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 두 번째 작은 제목입니다. За одоо хэлээд 7-гийн 2-로 орчих гэсэн. Чирээ ийжо, чирээ юм гэсэн. 예, 그렇죠. 예, 7의 2죠. 예, 7의 2. 7-гийн 2 тавьлаа. 부와 영광도 주시겠다 하심. За амьдралтын алдрагчлал хүнд өгнө гэж амласан юм гэж. 이제 이 부라는 거는 물질의 많아짐이고 영광이라는 거는 사람들 앞에 이제 높임을 받는
이제 그런 의미가 있는 겁니다. 그래서 부활이구나. 아, 네. юу юм бэ? За уучлаарай манай. Энэ болохоор амлалт гэдэг биш. Эхнийх нь full гэдэг нь болохоор эд баялаг гэсэн үг юм байна. Тэгмээ та хай гэдэг нь болохоор тусдаа эд ийм юм байна. Амлалт гэдэг үг нь биш юм байна. Эд баялаг нэр хүндийн алдрыг өгнө гэсэн үг юм байна шүү. Эд 이, баялаг нэр хүнд. 이건 저기 통역 선생님에게 제가 하는 말씀인데 네. 한국말을 아무리 잘 아셔도 네. 한국말은 이 한자, 이 중국 한자로 되어 있는 말들이 많거든요. 네. 그러니까 이거는 단어가 한도 끝도 없어요. 그러니까 네. 한국 사람도 모르는 한자가 굉장히 많기 때문에 그걸 다 아시는 건 무리가 되기 때문에 이렇게 네. 들으시면서 이해 안 되는 부분은 반드시 한번 물어보셔야지 이렇게 짐작으로 하시면 안 되고 한국 사람도 모르는 단어가 많으니까요. 네. 그걸 저희 목사님들이 자기도 모르게 나올 경우가 많으니까 꼭 확인하셔서 정확히 네. 아시면 더 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 예. 13절 한 절이고요. 자, 일단 13 ишлэгийг уншина. 한 절 읽어주십시오. 네. За би бас чиний гуйгаагүй тансаг баян байдал нэр хүндийгч чамд өгч байна. Иймээс чиний бүх өдрүүдэд хаадын дундаас чамтай адил хүн байхгүй болно гэсэн. 아멘. 아멘. 솔로몬은 지혜 한 가지만 구했지만 솔로몬이 내가 구하지 아니한 모든 너에게 필요한 것들을 다 줄 것이다라고 말씀하셨죠. За тэр бурхан хэлсэнтэй Соломон чи өөртөө ихтэй зүйлсийг гуйгаагүй учраас би тэрийг чинь бас чамд нэмж өгнө гэж хэлсэн. 그러니까 지혜만이 아니고 다른 모든 면에서 너와 같은 왕이 없을 정도로 그렇게 많이 주리라 이렇게 말씀하신 거죠. За тэгээ өгсөн байна. Зөвхөн мэрэгэн ухаан гэхгүй те чамтай адилхан хаадууд энэ удаад бол байхгүй байх болно гэж хэлсэн. 구하지 아니한 것까지 주신다는 것은 이거는 성경 원리로 볼 때 이것은 맞는 일입니다. За Библиэс хэдэлтэй харах юм бол бурхан гуйгаагүй зүйлсүүд ч гэсэндээ өгнө гэсэн агуулгууд бас байдаг. 아까 그 마태복음 6장 33절 제가 말씀드렸는데요. Хэдэлээ сая харсантай Матай номны 6-гийн 33 дээрээс байгаа гэсэн те. 거기에 하나님의 뜻을 구하고 나라가 이루어지길 구하면 모든 것을 주리라라고 말씀하셨죠. За Матай 6-гийн 33 дээр хэлсэн те. Чи эхлээд бурхны хаанчлалыг хай. Бас бурхны зөвхт байдлыг хай. Тэгвэл би чамд хэрэгтэй бүх зүйлийг өгнө гэсэн байсан. 그러니까 정말 중요한 것을 구하면 그거 한 가지만이 아니고 모든 좋은 것들이 따라오는 이것은 정해진 법칙이고 원리입니다. Өөрөөр хэлбэл хүн зөв нэг зүйлээ гуйх юм бол тий гуйгдаагүй байсан бусад зүйлсүүд нь гэсэндээ түүн дээр нэмэгдэж өгөх нь одоо Библийн зарчим байна. 지혜를 귀하게 여기고 지혜를 구하는 이것이 바로 하나님을 경외하는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл энэ ч тэрээр Соломон болохоор мэрэгэн ухааныг гуйсан тий мэрэгэн ухааныг гуйгаад мэрэгэн ухааныг хүсэмжилсэн. Энэ нэг талаараа мэрэгэн ухаан гэдэг үг боловч нөгөө талаар харах юм бол хэдүүлээ бурхныг гэсэн үг гэж. 잠언 1장 7절에 Сургаалт ус номны 1-ийн 7-ыг харах юм бол 여호와를 경외하는 것이 그 지혜라고 말씀하셨고요. Сургаалт ус 1-ийн 7 дээр өгсөлрээ эзнээс эмээ хийн гэдэг нь өөрөө мэрэгэн ухаанаа шилсэн мэт. 또 잠언 1장 잠언 22장 4절에요. За бас сургаалт ус номны 22-ийн 4-ийг харах юм бол 하나님을 경외하는 자에게는 잠언 22장 4절을 한번 읽어야 되겠습니다. 잠언 22장 4절. сургаалт ус 22-ийн 4-ийг хэнийг уншчихгүй гэлс. За 22-ын 4. Эзнээс эмээх хүн ба даруй төлөвийн шагналт эд баялаг алдар хүнд ам амьдрал өгнэ. 아멘. 아멘. 아멘.
겸손한 마음으로 하나님을 경외하는 자에게는 재물과 영광과 생명, 모든 귀한 것이 다 주어진다는 거죠. Өөрөөр хэлсэнтэй дараагаар бид нар эзнээс эмээгээд амьдрахад эзэн одоо эд баялаг нэр хүнд хүчүүлэг өгнө гэсэн тийм. Амен. 그래서 구하지 않은 것을 주시는 이유는 가장 귀한 것을 구하는 그 경외가 모든 좋은 걸 받게 한다는 의미가 첫 번째가 있고요. За энэ дээр эхлээд тий хамгийн чухал зүйлийг гуйх юм бол чухлаа дагаад бусад зүйлүүд нь нэмэгдэж өгнө үүд нь болохоор саяны талаараа зарчим гэсэн шүү дээ тийм ээ. 또 하나의 의미는 지혜 Бас нэг 자체, утгаар 지혜라는 것이 그 지혜 안에 모든 좋은 것들이 다 들어있다는 겁니다. бас нэг зүйл нь юу гэхээр тэр мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл дотор бүх зүйл багтсан байдаг гэдгийг бас хэлж өгч. 물질을 많이 갖는 것보다, 건강보다, 사람보다 지혜 하나 얻는 것이 그 무엇보다 많은 것을 가진 사람이 되는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эд баялаг, эрүүл мэнд те одоо нэр хүнд тэдгээрийг бид нэр анхаарах гэхдээ тэднээс илүүгээр мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл рүү анхаарал ирэх юм бол мэрэгэн ухаан аяанда тэдгээрийг дагуулж ирдэг гэсэн. 지혜는 모든 문제를 해결하고 자기에게 필요한 것을 얻게 하는 그런 능력이 지혜에 있는 거예요. Мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл дотор бүх асуудлыг шийдэх тэр гарц ухаан байдаг. Бас аливаа асуудлууд дээр тэ зохицох бас тийм одоо зохицолч гэсэнтэй мэрэгэн ухаанаас гардаг. 그래서 인간이 값지게 여기는, 인간이 가치 있다고 여기는 어떤 것보다도 지혜가 가장 가치 있는, 그러니까 지혜보다 더 가치 있는 것은 세상에 없다라는 거죠. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд болохоор үнцэнтэй гэж боддог зүйл байж магадгүй. Гэхдээ яг үнэндээ мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл энэ дэлхийн юутай ч бүх зүйлээс үнэтэй үнэт зүйл байгаа мэрэгэн ухаан. 잠언 3장 15절이에요. За юуны сургаалт төс номны 3:15 дээр харах юм бол 우리가 귀하게 여기는 어떤 것도 지혜하고는 비교할 수 없다라고 돼 있어요. тэрнэр юу гэж болоо биднэрт нандинан хайсан юу ч байлаа гэсэн тэр нь мэрэгэн ухаанд зүйрлэшгүй гэж байгаа. 그러니까 지혜는 하나님께서 인간에게 주시는 최고의 선물입니다. Тийм учраас мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл бол Бурханаас хүн төрлөختөнд өгдөг хамгийн одоо тийм нандин бэлгүүдийн нэг байгаа. 지혜의 가치를 지혜의 가치를 안다라는 말은 하나님의 말씀에 가치를 안다는 말과 똑같은 말이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол за мэрэгэн ухааны үнцнийг мэднэ гэдэг нь болохоор тийм Бурханы үгийн үнцнийг мэднэ гэдэгтэй ижилхэн байна. 하나님의 말씀을 귀하게 여기는 사람은 그 말씀으로부터 지혜를 얻고 그 지혜를 가지고 모든 것을 얻는 사람이 되는 겁니다. Бурханы үгийн үнцнийг мэддэг гэдэг нь юу гэсэн утгатай лээ. Хүн ихлэ Бурханы үгийг ингээ хүлээж авдаг. Бурханы үгээс хэвэх тусмаа мэрэгэн ухааныг авдаг. За тэгэн гутаа тэр мэрэгэн ухаанаар бүх зүйлүүдийг шийддэг гэсэн утгатай хэлж. 세 번째 작은 제목입니다. Найдлаа арах юм бол 7-гийн 3 руу орлоо. 너의 날을 길게 하리라. За 7-гийн 3 дахь эсвэлээ чиний өдрүүдийг уртцгаана гэсэн. 14절이고요. 14 дэх эшлэл байгаа. 14절 읽어주십시오. 14 дэх эшлэлийг уншия. Хэрэг чи Давид эцгийнхээ явсан шиг миний тогтоол тушаалуудыг сахин миний замаар явбал би чиний өдөр хоногуудыг уртасгана гэж альтлаа. 아멘. 아멘. 여기 나를 길게 한다라는 말은 그 살아가는 시간, 인생의 시간을 많이 많이 얻게 하신다는 거죠. Одоо энэ хэлж өдрүүдийг уртасгана гэдэг нь болохоор чинь миний амьд яг өдрийн тоог уртасгана гэсэн үг шүү дээ. Шууд утгаар бол
амьдралын он жилүүдийг уртсан гэсэн үг шүү дээ, тий? 근데 이것은 단지 육체가 사는 시간만을 말씀하는 게 아니고 솔로몬이 누리는 부귀영화가 그것이 끝까지 길게 간다라는 말씀이 있습니다. Мгм. За гэхдээ энэ дээр бас нөгөө утга нь байгаа гэхээр зөвхөн Соломоныг одоо бие махбодын хувьд урт наслаа гэсэн үгнээс гадна түүний хаанчлалыг ярьж байгаа гэсэн. Түүний хаанчлалыг үн удаан тий тогтооно гэсэн утгыг хэлж байгаа. 또 이 땅에서의 삶이 천국의 삶으로 이 땅에서의 영광이 천국의 영광으로 이렇게 이어진다라는 의미도 있어요. Бас юу гэсэн утга гэхээр энэ газар дэлхий дээрх одоо амьдрал нь тий мөнхийн ажилд мөнхийн улсад ороод үргэлжилнэ. Бас газар дэлхий дээрх хаанчилж байгаа хаанчлал нь Тэнгэрийн хаанчлал ч гэсэн үргэлжилнэ гэсэн утгаас байгаа. 그 참된 의미의 장수는 영생을 얻는 것이 그 장수이지 이 땅에서 육신이 오래 사는 것은 그 영생에 비하면 별로 의미가 없습니다. Тэгээ яг нь урт нас гэдэг зүйлийг бид нар хатаа урт өдрүүд урт нас гэхлээр энэ нь одоо хүний амьдралын урт нас урт байлаа гэд хэд шалхавдаг тий харин эсрэгээр нь мөнхийн хаанчлалын тэр урт насыг хэлж байгаа гэсэн. Тэр нь илүү утга учиртай бас илүү нөгөө нэг одоо үн цэнтэй. 그래서 잠언 4장 10절에 하나님의 말씀을 귀하게 여긴 사람은 그 생명의 해가 길리라 말씀하셨습니다. Бас хэлэхээр хэдүүлээ хавхан бас 6 тус номын 4:10 дээр харах юм бол тэн дээр бас тийм үг байж байгаа. Эзний үгийг хайрлагч нь тэ түүний амийн өдрүүд нь уртснаа гэж байгаа. 다윗이 받은 이 약속은 이미 다윗이 아니고 솔로몬이 지금 받은 이 약속은요 이미 아버지 다윗에게 주신 약속이에요. За энэ Соломонд өгж байгаа эзний энэ амлалт байгаа тийм ээ. Энэ амлалтыг хэдлээ харах юм бол Бурхан Давидэд бас яг энэ амлалтыг өгчээсэн харагддаг. 특별히 왕위가 이렇게 견고하고 그것이 영원히 간다라는 그 약속이 있습니다. За жишээлх юм бол тэг хаан болсны үед нь түүнд хандаад анхааруулга өгчээсэн ч үе байж байгаа. Нөгөө талаар тийм мөнхөд байх болно гэж хэлжсэн амлалтч байна. 사무엘하 7장 16절이고요. 그 내용은 Дугаар Самуэль 7-гийн 16 дээр байгаа. 다윗의 왕위가 끊어지지 않고 대대로 이어지고 그것이 영원히까지 간다라는 약속이 지금 솔로몬에 의해서 성취되고 있는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол хаанчлал чиний үр хүүхдүүдээс тасрахгүй гэж хэлсэн тийм. Мөнхөд үргэлжлэн гэсэн энэ одоо амлалт нь яаж гэхээр нэгдүгээр Соломон Давидын дараа Соломон хаан болсноор түүний хаанчлал үргэлжилж байгаа нэг харагдчих. 그러니까 솔로몬만을 위한 약속이 아니고 그 후대까지 해당되는 그 후대를 위한 약속도 지금 되는 것입니다. Тэр өнөөдөр одоо Бурхан Соломонд амлал өгж байгаа нь болохоор зөвхөн Соломонд өгж байгаа амлалт биш харин түүний дараагийнх нь буюу хойш үед нь өгж байгаа амлалтыг бас хэлж болно. 솔로몬이 중간에 도중에 잘못돼서 망하면 후대에게 이루어질 약속도 이루어지지 못하는 거죠. Тэгэхээр одоо энэ харах юм бол тэгэхээр одоо эндээс харах юм бол юу яа гэсэн үг. Соломонд өгж байгаа амлалт нь түүнд болон түүний үр хойчтой хуваагдаж байна тий одоо үр хойч нөлөөлж байгаачлан Соломон бас ижлэх юм амьдралынхаа замаасаа тэрээр өөрчлөгдөх юм бол одоо замаасаа дахиад хазаах юм бол тэр хазаалтан ч гэсэндээ хойш үеднээс үргэлжлэнэ гэсэн нөлөөлнө. 하나님의 모든 약속은 반드시 이루어지는 약속이고 은혜로 주어지는 약속들입니다. Тэгэхээр Бурхны одоо нэг өгдөж байгаа тэр амлалтууд нь болохоор нэгүрсэл дотор өгдөж байгаа тийм. 은혜이긴 하지만 그 은혜를 받는 조건이 있어요. Тэгэхээр нэгүрсэл гэдэг дээр болохоор юу гэдэг? Нэгүрсэл гэдэг дээр тусгай эзний одоо нөхцөл юу цэнзэр байдаг.
오직 믿음으로 은혜를 받는 거죠. Тэгэхээр зөвхөн итгэлээр аавна гэж үздэг тийм. 믿음을 거부한 자에게는 은혜 주고 싶어도 은혜 주지 못하시는 겁니다. Тэгэхээр тэгэхээр ивэл гэдэг зүйл дээр ярихдаа өгөгдөх үү гэдэг бас яригддаг. 그렇기 때문에 여기 약속도 단서가 그 조건이 붙어 있어요. Тэгэхээр нэг амлалт ч гэсэндээ бас яадаг тэгэхээр тодорхой нөхцөл одоо манайхаар бол барьцаа тийм л байгаа. 아버지 다윗의 길로 행했던 그 길로 내가 행하면이라는 단서가 있고요. Тэгэхээр бид нар болохоор эцгээс өгсөн одоо энэ Соломоны үед болохоор эцгээс өгсөн амлалтын дагуу түүнийг залгуулах зүйл байгаа. 또 하나님의 법도와 명령을 지키면이라는 단서가 붙어 있죠. Тэгэхээр Бурхны өгсөн одоо нөгөө үгийн дагуу үйлдэж гэнэ үү юу гэдэг одоо юм цензур байна. 이런 조건들은 모두 믿음에 해당하는 것입니다. Тэгэхээр бүх зүйлүүд ихтэй итгэл дотор яригддаг. 다윗이 오직 모든 일에 믿음으로 행했던 것처럼 너도 역시 그 믿음을 본받아야 한다 이렇게 말씀하시는 거죠. Тэгэхээр бид нэр эзнээс өгөгдсөн амлалтуудыг авахын тулд яг хөглөр итгэлийн өвөг дээдсүүдийн хийж ирсэн тэр одоо үйлдэлүүдээс ч гэсэн бас үлгэр авах хэрэгтэй гэдэг хэлж. 다윗이 항상 하나님의 인도하심을 구했고 주신 말씀대로만 행한 것이 자기를 복되게 만든 바로 믿음이었습니다. Давид болохоор чинь Бурхны одоо хэлсний дагуу тэ үргэлж үйлдэж исэн. Тэгээ түүний бид нар одоо түүнээс сурах зүйл нь юу гэхээр эзний өгсөн амлалтаас нь зуурч үйлдэж исэн гэсэн. 하나님이 원하시는 믿음은 하나님이 인정하시는 믿음은 내가 원하는 것이 이루어지기를 바라는 것이 하나님이 인정하시는 믿음이 아닌 거예요. Яг амьдрал дээр Бурханаас хүсэж байгаа тэр одоо Бурхны биднээс хүсэж тэр хүсэл болохоор миний итгэлийн дагуу үйлдэх тэр хүсэл тэр цензур биш байдаг. 오직 말씀을 믿는 믿음이 하나님이 인정하시는 믿음인데요. Тэгэхээр бид нар харин яадаг гэхээр итгэл гэдэг зүйлийг ярихдаа миний цензурын итгэл биш Бурхны цензурын итгэл гэдэг ойлгох хэрэгтэй. 하나님의 말씀은 선하신 말씀인 줄을 믿고 그 말씀대로 이루어지기를 믿는 것입니다. Тэгэхээр хэдүүлээ тийм болохоор бид нэр өөрсдийнхөө цензур дээр миний төвшин гэдэг ах биш те Бурхны тэр цензурыг бодох хэрэгтэй. 그래서 그 말씀을 간직하고 그 말씀대로 행하는 것이 하나님께서 모든 좋은 것을 주시는 조건인 믿음입니다. Тэгэхээр тэрийг харах юм бол Бурхан биднэрт хүчлэг өгч байгаа гэсэн тийм. Тэр өгж байгаа зүйлсүүдээр хүлээж авах нь одоо итгэлийн энийг одоо бидний ахлах болно гэсэн. 사울 왕이 하나님의 말씀을 전혀 듣지 않거나 몰라서 불신앙으로 기울어진 게 아닌 거예요. Тэр Саул болохоор яасан гэхээр Бурханы үгийг өөрөө сонсохгүй өөрийнхөө хийсэн. 말씀을 들었어도 그 말씀을 귀하게 여기지 않고 그 말씀을 굳게 붙잡지 않았기 때문에 불신앙으로 기울어진 겁니다. Тэр яасан гэхээр өөрийнхөө нүдэндээ би зөв гэдгийг би бол итгэлээр үлдэж байна гэж бодоод хийгээд гисэн гэсэн. 말씀을 귀하게 여기지 않으면 굳게 붙잡지 않고 거역하는 불순종으로 이렇게 기울어지는 거죠. Тэгэхээр бид нар харахаар бол үгнээс зурхгүй болоод ирэхлээр хүн өөрийнхөө нөгөө нэг одоо тэр дуулуургүй өөртөө нийцүүлэх гэсэн ийм итгэлийн алхмуудыг итгэлгээд хийгээд эхэлдэг. 하나님이 주시는 모든 것들은 믿음으로 주어지는 것입니다. Тэр харах юм бол Бурхан өгсөн бүх зүйлийг бид нар яадаг итгэлээр ингээд хүлээж авах нь чухал байдаг. 믿음이 없이는 얻을 수 없는 것이기 때문에 믿음을 저버린다면 이 약속도 이루어지지 않겠죠. Тэгэхээр бид нар эзнээс өгөгдөж байгаа зүйлүүдийг итгэл гэж хүлээж авахгүй одоо байх юм бол эзнээс өгөгдөж байгаа амлалтуудыг гэсэндээ бас итгэл дотор хүлээж авахгүй байгаад байдаг. 여기 조건이 붙은 것은 모든 일들이
반드시 믿음이 있어야지만이 그것이 이루어진다라는 것을 우리에게 알려주시는 그런 구절인 거예요. Тэгээ хэдүүлээ харах юм бол бид нар бүх зүйлийг итгэл байж аж хийх ёстой гэдгийг ингээд сануулж байна. 그다음에 이제 여덟 번째 큰 제목입니다. За одоо 8 дугаар эшлэл рүү орлоо. 솔로몬이 예물을 드리고 잔치함. За за харсан чачаам. 잔치라는 건 이제 음식을 Чачаам. 예. 만들어. За Соломон дахил өргөөд баяр тэмдэглэсэн гэсэн агуулга. 15절 한 절이고요. 17 дугаар эшлэл байгаа. 15절 한 절 읽어 주십시오. 17 дугаар эшлэлийг харъя. Тэгэхэд Соломон сэрсэн ба харагтун энэ нь зүүд байв. Тэрээр Иерусалимд ирж эзний гэрээний авдрын өмнө зогсож шатаал тахил ба эвийн тахил өргөж бүх царц нартаа зориулан найр хийжээ. Амен. 아멘, 아멘. 약속을 받은 솔로몬의 마음이 감사함과 기쁨으로 가득 찼다는 것을 알려주는 구절입니다. За тэгэнгүүт бурханд бурхан Соломонд өгсөн тэр амлалтыг яасан гэхээр Соломон хүлээж авсан гэсэн үг тийм ээ. 언약계 앞에서라는 것은 하나님께 드리는 마음으로 하나님께 예물을 드렸다는 것이고요. Энд дээр хэлээ гэрээний авдрыг өмнө гэж хэлсэн тийм ээ. Гэрээний авдрыг өмнө шал тахлыг өргөсөн гэдэг нь бурханд өргөж байгаа гэсэн утгыг агуулж байна. 이것은 약속을 주신 거에 대한 감사하는 마음의 표현이고요. За энэ болохоор бурхан түүнд амлаж байгаа тэр амлалтанд нь хандаад талархсан сэтгэлээр бас өргөж байгаа гэсэн утга байна. 또 사람에게 잔치를 베푼 것은 자기의 기쁨의 마음을 이렇게 표현한 겁니다. За бас арт түмэндээ найр эсгэсэн тэ зориулаад тэр нь болохоор тэр баяр хөөртэй сэтгэлээ хуваалцчаа гэсэн үг. 참된 믿음은 하나님께 받은 거에 대해서 감사하는 마음이 있습니다. За зөв итгэл гэж юу хэлдэг вэ? Эзнээс авсан зүйлсүүдэд талархах юм сэтгэл байдаг. 그 감사는 반드시 인간의 다른 사람에 대해서 기쁨으로 표현됩니다. Тэгээ яадаг тэр талархлаа бас бусдад ингээ хуваалцдаг. 1만 달란트 탕감받은 자가 자기 동료, 자기 그 친구의 잘못은 용서하지 않았지 않았습니까? Хэдүүлээ Библиэлд харах юм бол 10,000 талантыг өөрөө уучлуулсан нэг нөхөр өөрт нь нэг хэдэн цаасны өртөг байсан найзаагаа уучлдаггүй тийм. 그것은 복음을 들었어도 복음을 귀로 들었지만 그것을 믿음으로 받아들이지 않은 거예요. Тэр хүний одоо хувьд болохоор хэлээ нэг талаараа ерөөлөг авсан сайн мэдээг хүлээж авсан ч гэсэндээ сэтгэлээрээ хүлээж аваагүй гэсэн утга. Зөвхөн амаараа хүлээж авсан хүний одоо илэрхийлэл. 그것을 참으로 믿음으로 받았다면 감사하는 마음과 함께 자기 동료에 대한 그 기쁨으로 동료에 대해서 자비를 베풀었을 겁니다. Тэгээ үнэхээр талархсан сэтгэлээр тэг хүлээж авсан бол магадгүй гараад явж байхдаа нөгөө өртөө найзтай таарахтаа түүний өрийг ч гэсэн бас магадгүй тэг уучлах байсан баг. 믿지 않았기 때문에 1만 달란트 받는다는 약속은 그것은 도로 그에게는 해당이 안 되는 걸로 그렇게 되어진 거죠. Тэгэхээр ясвал харин тэр талархал юм уу итгэлээр хүлээж аваагүй учраас одоо өөрийнхөө өршөөгдсөн тэр 10,000 талантынхаа төлөө талархаагүй тэгээд найзаагаа харахтаа яаж ирэхээр тэгж харахгүй бод талархахгүй. 하나님께 참으로 은혜 받은 사람은 생활 가운데 어떤 열매가 있어야 된다는 겁니까? Тэгэхээр эндээс хэлээ харах юм бол бурханд үнэхээр бурхнаас ивэл авсан хүмүүсийн амьдралд нь ямар үр жимс байна гэсэн бэ? 기쁨을 표현하는 것인데요. Өөрөөр харах юм бол баяр хөөрөө ингээд хүмүүс илэрхийлдэг, гаргадаг, хуваалцдаг гэсэн. 그것은 모든 사람에게 사랑을 베풀어주고 또
용서해주고 좋은 것을 나눠주는 것입니다. За тэрийг хуваалцсан гэж юу хэлээд байгаа гэхээр тэр авсан хайраа тэ бусдад бас дамжуулж тэгээд хуваалцаж, уучлж тэ баяр хөөрөө дамжуулж хуваалцахыг хэлж байгаа гэсэн. 그래서 솔로몬이 이런 행동을 한 것은 믿음으로 말씀을 굳게 붙잡았다라는 것을 알려주시는 거죠. Тэр энэ дээр хэлж харах юм бол Соломоны хувьд ч гэсэн тэр итгэлээрээ одоо Ахтус тэр ард олонтойгоо баяр хамтдаа тэнцвэрсэн гэдэг нь болохоор тий яг тэр жинхэнэ ерөөл гэдгийг итгэлээрээ хүлээж авсан гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. 근데 이게 깨어보니 꿈이었다라는 그 부분이 있습니다. За хэдлээ энийг харахаа бол 10 дахь эдлэл дээр тэр ингээд сэрсэн чинь зүуд байжээ гэсэн хэсэг байгаа тий. 사람이 꾸는 꿈은 그냥 꿈으로만 끝나는 일이 많이 있는데요. Хүн зүүд зүүдлэхэд тэр нь зөвхөн зүүд байдаг тийм үе бас байдагтай үргэлж нэлээд байдаг. 좋은 꿈 같은데 아무리 안 생기고 좀 나쁜 꿈 같은데 걱정하는 일이 안 생기고 그럴 경우가 많습니다. Тэр өөрөөр хэлбэл бид нэр сайн зүүд зүүдлэхэд чинь нэг биелэхгүй дээ. Тэг биелдэггүй тохиолдол байдаг. Эсвэргээр одоо тийм муу зүйл зүүдлээ гэхэд тэр ч гэсэндээ биелэхгүй учраас бид нар нэгт санаа зовоод ч юм уу ингээд байдаггүй тий. 그것은 인간의 생각의 활동이 잠자는 가운데서 그것이 나타나기 때문에 그냥 꾸는 그런 꿈에 불과한 겁니다. 그런 꿈들은. Тэгэхээр зүүд гэдэг зүйл болохоор хүний бодлын хүн одоо хүний бодож исэн бодлууд нь тархин тархин амрахгүйгээр үргэлжлүүлэн бодогдох тий. Түүнээсээ одоо төсөөлөл рүү орох ийм үйл явц байгаа. 그러나 하나님이 꾸게 하시는 꿈은 그런 꿈들이 아닙니다. Гэхдээ бурхан тухайн хүний зүудэнд ирээд зүудлүүлж байгаа гэдэг тэр зүуд нь болохоор жирийн зүуднээс өөр гэдэг. 하나님의 나타나심이 있고 하나님의 알려주심이 있어요. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан өөрийгөө илчилдэг бас мэдүүлэх зүйлээ гэсэн мэдүүлдэг. 뚜렷하고 분명한 하나님의 알게 하심이 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр дунд үнэхээр тийм баттай одоо тийм ойлголттой бат юм сэтгэл бас өгдөг. 그럼 왜 꿈에 하나님께서 이런 말씀을 알려주실까요? Тэгвэл хэлээ бодох юм бол бурхан яагаад тэгвэл өөрийнхөө үгийг зүудэнд нь өгсөн болоо? 그것은 하나님께서 영으로 우리와 만나 주실 때 꿈에서 우리가 하나님을 만날 수 있기 때문입니다. Тэгээ өөрийн одоо тайлбарууд нь олон байж болох ч гэсэн энэ дээр харах юм бол магадгүй зүудэнд бурхан өөрөө сүнсээр оршигч тийм ээ. Тэгэхээр сүнсээр оршигч бурхан өөрөө хүний зүудэнд нь одоо орж ирээд явах гэхээр хүнд өөрийгөө ярих, өөрийгөө илчлэх ийм үйл явц болсон байх. 우리의 영이 하나님의 영과 만날 수 있는 그 조건이 바로 꿈입니다. Шууд утгаараа ярих юм бол бурханы сүнсээр оршигч бурхантай миний сүнстэй уулзах ийм одоо орчин гэх юм бол зүүд одоо. 그래서 선지자들이 계시를 받거나 하나님의 말씀 받을 때 꿈을 통해서 계시를 받은 일들이 많이 있어요. Тэгээ энэ одоо тохиолдлууд иш үзүүлэгч нар дээр ч гэсэн гарч ирсэн баг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хуучин гэрээр иш үзүүлэгч нарыг харах юм бол эзний үг надад ирж гээл ингээд эхэлдэг. Тэдгээр зүйлсүүд нь зүүдэн дотор нөгөөцсөн зүйлсүүд ч гэсэн байдаг. 우리가 꾸는 꿈 중에 혹시 하나님이 꾸게 하시는 꿈이 있을 겁니다. Магадгүй та ч гэсэндээ те одоо зүүдэлж байгаа хүмүүс ч юм зүүдэлдэг. Гэхдээ таны зүүдэн дотор заримдаа бурхны зүүдлэх тохиолдол байж магадгүй юм. 모든 하나님께서 꾸게 하시는 꿈들은 하나님의 말씀을 깨닫게 하시거나 말씀에 관계된 것을 알게 하실 목적으로 꿈을 꾸게 하십니다. Харах юм бол үгүй бурхан өөрийнхөө одоо төлөвлөгөөг мэдүүлэхийн тулд те зарим тохиолдолд хүмүүст зүүдлэх тохиолдлууд байдаг. 그래서 모든 자기의 꿈이 하나님이 꾸게 하시는 꿈이라고 생각하시면 안 되고 반드시 말씀과 관계되어 있는 꿈만
하나님께서 후게 하신 걸로 우리가 분별할 수가 있습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ зөв долооны нөгөө бурхан өгч ийн гэж бас бодож болохгүй. Хэрвээ бурхан өөрийнхөө талаар тэ тантай ярих гээд зөвд өглөө гэхэд заавал эзний үгтэй хамт байж өгөгддөг. Тэгэхээр хэдүүлээ зөв долоон дээрээ тэ бурханы зөвдлөлээ гэдэг ах биш. Тэ энд бас хэрсүү хандах хэрэгтэй. 꿈에 대해서 지나친 기대감이나 그거 중심으로 하시면 안 되고 Тэгээ бидний 어떤 시간, 어떤 상황이든 하나님의 깨닫게 하심과 알려주심을 우리가 구하고 사모해야 합니다. тэгэхээр бид нар юу гэдгийг зөвхөн зүүдэн тал найдаал тэ за зүүдэр өстө бурхан надад хилчээсээ өнөөдөр хэлэхгүй багтаа гэж ингээд зүүдэн рүү зөвхөн зүүдний илчлэл авахгүй ингээд анхаарал иж болохгүй. Харин яах вэ гэхээр бүх одоо цаг үед бүх одоо мөчүүдэд тийм ээ эзэн бурхан тантай хамт байгаа. Тэр бас танайгаа илчлэхийг хүсэж байгаа. Танд өөрийгөө тэгэхээр тиймэрхүү зүйлсүүдээр бид нэр ингээд сэрэмжтэйг анхаарах хэрэгтэй. 9번째 제목입니다. За эдгээр 9-р сэдвээр оръё. 지혜가 실현되는 통치. За 9-р сэдв болохоор мэрхэн ухаан хэрэгжсэн нь гэж. 16절부터 27절까지입니다. Энэ харах юм бол 16-аас 27 ишлэл байгаа. 여기에는 지혜로운 재판, 지혜로운 재판에 관해서 거기에 일어난 일이 기록되어 있는데요. За хэдлээ харах юм бол Библиэлд мэрэгэн ухаан хэрэгжих үед эзэн одоо тэг түүгээр дамжуулаад ямар тийм мэрэгэнээр шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн талаарх нэгэн ийм одоо үйл явдал тэмдэглэгдсэн байгаа тийм. 재판에서 일어난 일 네 가지 일이 기록되어 있습니다. За гэхдээ тэрийг харах юм бол хэдлээ энэ дөрвөн төрөл байгаа гэдгийг харж болно. 그래서 첫 번째 작은 제목, 창기 두 사람이 쟁론함. 창기라는 거 이제 여기 본문에 있는 그 네네. 여기 창기란 말 여인이죠, 여인. 네. За эхний одоо 9-ийг хэдлээ дотор нь 1 2 3 4 гэж ангилахаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхний удаа 9-ийн 1-р сэдв болохоор одоо нөгөө нэг 9-ийн сэдв янхан хоёр нэмэгтэй одоо зөрчил гэж байна тийм. 그러니까 여인 두 사람이 쟁론함 이렇게 지금 읽어주셨죠. 그리고 구절은 16절부터 22절까지입니다. энэ дээр харж байгаа агуулга нь болохоор 16절부터 22절 말씀하시죠? 예, 22절까지. 16-аас 22 дугаар ишлэл хүртэл байгаа. 그래서 16절부터 22절까지 읽어주십시오. За би 16-аас 22 дугаар ишлэлийг уншиж байна. Дараа нь хоёр янхан эмэгтэй хаан дээр ирж түүний өмнө зогсов. Нэг эмэгтэй нь эзэн минь энэ эмэгтэй бид хоёр нэг гэрт амьдардаг юм аа. Намайг хүүхэд төрүүлэх үед энэ бид хоёр мөнөөх гэртээ байсан билээ. Намайг хүүхэд төрүүлснээс хойш 3 өдрийн дараа энэ эмэгтэйч бас хүүхэд төрүүлээд бид хамт байлаа. Гэрт бидэнтэй хамт гадны өөр хүн байгаагүй. Зөвхөн бид хоёр л гэрт байсан. Гэтэл энэ эмэгтэй хүүхдээ дараад унтчихснаас хүүн шүн өөд болсон байлаа. Тэгээд энэ эмэгтэй шүн дунд босож таны боол намайг унтаж байхад хажуугаас минь миний хүүг авч өөрийнхөө өвөрт хийгээд харин өөрийн өсөн хүүхдийг миний өвөрт хийсэн байсан. Өглөө би хүүгээ хөхүүлэх гэж босоод хартал өвчгсөн байв. Би хүүхдийг нягтлж ажил тэр нь миний төрүүлсэн хүү биш байсан юм гэв. Тэр тэгтэл нөгөө эмэгтэй үгүй амьд буй нь миний хүн харин үхсэн нь чиний хүү гэж арцав. Тэгтэл эхний эмэгтэй үгүй үхсэн нь чиний хүн харин амьд буй нь миний хүү гэж маргав. Тэгэд хааны өмнө ийн хэрэлджээ. 아멘. 아멘. 22절까지. 예. 네. 이 내용은 이 아기를 데리고 온 두 여인이 자기들에게 일어난 일들을 왕 앞에 설명하는 겁니다. энэ дээр харах юм бол тийм
Хүүхэд төрүүлсэн хоёр эмэгтэй тэг хааны өмнө ирээд ямар юу болсон бэ тайлбарлаж байна те. 한 아기가 서로 자기 아이라고 두 여인이 그 지금 다투는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол амьд байгаа нэг хүүг одоо минийхэд булаацалтаж байгаа тийм. 둘 중에 한 명이 진짜 참 아이의 어머니고 한 명은 자기 아이를 죽게 만든 그런 어머니인 거예요. Тэгэнгүүт энэ хоёр эмэгтэйгтэй хоёулаа төрсөн ч гэсэн нэгнийх нь хүүн өнгөрцөн нөгөөх нь хүү амьд байгаа даа тийм. 둘 중에 한 사람은 거짓말을 하는 건데 Шууд 이걸 утгаараа энэ хоёрын нэг нь худлаа ярьж штэ тийм. 근데 이것이 누가 거짓말 하는지는 알아낼 방법이 없는 겁니다. Тэгэхээр яг үнэндээ нөгөө нэг тэгвэл хэн нь худлаа ярьж байгаа гэдгийг мэдэх юм аргачлал нь үнэхээр бэрхээсэн. 왜냐하면 사람이 숨긴 자기의 속마음과 생각을 다른 사람이 알아낼 수가 없기 때문이죠. Яг тэлэр хүний дотор юу бодогдож байгаа, юуг нууцсан байгаа гэдэг хүн гаднаас нь хараад шууд мэдэх боломжгүй шүү дээ. 사람이 거짓말하는 것을 다른 사람이 알 수 없기 때문에 거기에 속아 넘어가는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн худлаа ярьж байгаа гэдгийг нөгөөд бол мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Өөр хүмүүс мэдэхгүй учраас худлаа аль нь зөв, аль нь худлаа гэдгийг мэдэхгүйгээс болоод нөгөө хууртагдаад явах тохиолдол байдаг. 사람이 거짓말하는 것을 하나님은 굉장히 미워하십니다. Тэг хүн ясмын дээр хүн худлаа ярина гэдэг зүйлийг бурхан маш ингээ үзий яддаг. 왜냐하면 거짓말하는 것 때문에 다른 사람에게 피해를 입기 때문이죠. Яг л хүн худлаа ярихлаар яадаг вэ? Бусд хүмүүс тэр чинь одоо хохирол учрын шүү дээ, тий? 그래서 잠언 6장 16절부터 보시면은요. Тэгээд сургаалт ус номны 6-гийн 16-ыг харах юм бол 거기 하나님께서 미워하시는 것이 7가지라고 했는데 энэ дээр харах юм бол бурхны одоо үзий яддаг 7 зүйл гэж байгаа. 거기에 거짓된 것이 거기 하나가 들어가 있습니다. тэрний нэг нь болохоор худалч хэл гэж байгаа. 16절부터 16절부터 19절까지가 그 7가지인데요. Тэр бурхны үзий яддаг 7 зүйл болохоор сургаалт ус номны 6-гийн 16-аас 19 дэх эшлэл дээр байж байгаа. 거기에 무려 2가지가 거짓에 대한 말씀 2가지가 들어 있어요. Тэгээд тэр агуулгуудыг харах юм бол худал хурамгтай холбоотой 2 хэсэг гарч байгаа. 인류의 첫사람 아담과 하와도 사단 그 뱀의 거짓말에 의해서 속았고 피해를 입은 그런 경우인 거죠. Тэгвэл мэдэнтэй хүн төрлөختний анхны хүн төрлөختөн болсон Адам болон Ева нь могооны мэхлэлтэнд орсон байдаг те. Могоо худлаа ярьсанд нь мэдэхгүй мэхлэгддэг. 사람이 거짓말하는 것을 다른 사람은 전혀 알 수 없지만 하나님은 그걸 아십니다. Хүн худлаа ярих зүйлийг бусдууд нь мэдэхгүй өнгөрч болно. Гэхдээ бурхан бол мэддэг. 솔로몬이 자기의 지혜와 판단력을 가지고는 결코 알아낼 수 없는, 해결할 수 없는 문제입니다. Хүн яадаг гэхээр өөрөө хүн ингээ өөрийнх нь төлөө өөрийг нь хуурж байгаа зүйлүүдийг хүн мэдэхгүй. Гэхдээ тухайн үед мэдэхгүй гэсэндээ дараад нь дахиад мэдэх тохиолдол байдаг, илчлэгддэг. 근데 지금 이 재판을 하는 솔로몬의 마음 안에는 자기 지혜가 아닌 하나님의 지혜가 들어 있었던 거죠. Энэ одоо хоёр эмэгтэй асуудлыг шийдэх гэж байгаа Соломоны хувьд болохоор чинь түүнд хүний бодол биш харин Бурхны мэрэгэн ухаан байсан тийм. 하나님은 모든 감춰 있는 숨어 있는 것들을 드러내시는 하나님이신 거예요. Бидний Бурхан бүх одоо нуугдсан тийм ийм зүйлсүүдийг илчилдэг Бурхан байна. 그래서 하나님의 지혜는 인간이 감추고 있는 속마음을 이렇게 바깥으로 나오게 하는 그런 지혜가 하나님께 있습니다. Тэгээ Бурхан ясдаг л Бурхны мэрэгэн ухаан хүний дотор нуугдсан тэр булхай нуугдсан ил гаргамааргүй байгаа тэр бүх зүйлсүүдийг дахиад ил гаргуулдаг. 모든 걸 보고 계시는 하나님 앞에
자기 죄를 숨기는 것은 그건 부질없는 그거는 쓸데없는 일인 거예요. Хэдүүлээ харах юм бол ер нь бол хүн аливаа зүйлийг нуух гэж хичээдэг тий. Гэтэ тэгж нуулаа гэд тэр нь ингээ бол одоо хинч мэдэхгүй гэсэн үг биш. Хүн дэмээл хөдөлмөрлж байгаа гэсэн. 잠언 28장 13절 적으시고요. Хэдүүлээ 28장 13절이요. 예, За сургаалт өгс номны 28-ын 13-ыг хэдүүлээ та тэмдэглээд таваарай. 어, 자기 죄를 숨기는 자는 형통치 못한다고 그렇게 기록돼 있어요. Энэ дээр харах юм бол өөрийнхөө гмийг одоо нуугч нэг нь бол тий хүлээмж шүргэж чадахгүй гэсэн агуулга. 하나님께 감출 수 없기 때문에 하나님께서 형통케 안 하신다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан түүнийг заавал ил болгодог. Тэгэхээр яах вэ? Тэ хизээч ингэ нуугдж байхгүй гэсэн. 그리고 이 거짓말하는 거는요, 도둑질과도 연관돼 있습니다. Тэгэхээр энэ худал хуурм гэдэг зүйл бас яадаг одоо нөгөө юутай хуурам эхлэх гэдэг зүйл чинь өөрөө хулгай хийж байгаа бас адилхан байдаг. 물건 파는 사람이 거짓말하면은 다른 사람의 돈을 자기가 더 많이 얻겠다는 거죠. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол хүн бас яадаг лээ бурхны өмнө худлаа ярина гэдэг чинь өөрийнхөө зүйлсүүд дээр ч гэсэн бас одоо худлаа зүйлсүүдийг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 사기꾼이 거짓말하는 것도 다른 사람의 어떤 재산이나 돈을 자기가 거저 얻겠다라는 그런 거죠. Тэг хүн одоо хуурамч хүн ч гэсэндээ яадаг вэ? Ялангуяа хүмүүсийг мэхэлж байгаа тийм хүмүүс ч гэсэндээ худлаа ярьдаг тий худлаа яриад тэгснээрээ бусдын зүйлсүүдээс худлаа хийж байгааг яг ялгаа авахгүй. 이 두 여인 가운데 한 사람은 다른 여자의 아이를 자기가 뺏겠다는 그런 마음을 가지고 거짓말을 하는 거죠. Энэ одоо хоёр эмэгтэйг харах юм бол нэг эмэгтэй нь нөгөө эмэгтэйг ихээ хүүхдийг одоо хулгайлах гэж байгаа гэсэн утга шүү дээ. Тэр утгаараа худлаа ярьж. 그래서 도둑질이라는 죄와 거짓말하는 죄는 서로 다른 단어이긴 하지만 하나로 연결되어 있는 단어입니다. Тэгэхээр худлаа ярих болон одоо тэр хулгай их гэдэг бол нэг утгатай байна. 그래서 레위기 19장 11절에는 За тэгэхээр Левит номны Левигийн 19-장 11절. 예, Левит номны 19-ийн 11-ийг харах юм бол 거기는 도적질하지 말고 거짓말해서 속이지 말라라고 기록돼 있어요. өөрөөр хэлэх юм бол тэн дээр харах юм бол худлаа хийж болохгүй бас яахлын худлаа ирж бусдыг битгий хуураа гэсэн агуулгаас гарч байгаа. 그러니까 도둑질하는 사람들은 모두 속이는 사람들이고 속이는 사람들은 또 도둑질하는 사람들입니다. Тэр харах юм бол хоорондоо одоо худлаа ярьдаг тий хулгай хийдэг энэ хүмүүс чинь бусдыг зөксөхгүй өөрийгөө бас хуурч байгаа гэсэн үг. 그래서 사람들 앞에 감춘 이 죄가 하나님 앞에 드러나게 되는 것은 바로 하나님의 지혜를 갖고 있는 솔로몬에 의해서 이제 이 일이 이루어지게 되는 것입니다. Ингээ харах юм бол бурхны өмнө одоо хүн нууж байгаа тий нуугаад хүмүүсээс нууж байгаа боловч ясам дээр эзэн үндэ энэ хоёр эмэгтэй ч гэсэндэ бурхны өмнө өөрсдийнхөө үйлдэлүүдийг нуух гэж хичээж гисэн гэсэн. 그래서 판결의 내용은 다음 시간에 들을 건데요. За хэдүүлээ тэгэхээр түүний нөгөө одоо шийдвэр нь яаж гарсан бэ гэдгийг дараагийн цаг дээр сурцгаая. 문제는 중요한 것은 솔로몬이 하나님께 지혜를 받았는지 여부가 이제 실제 되어진 일로 입증이 되는 거죠. За тэгэхээр эндээс харин одоо энэ үйл явдал гэхээс илүүгээр Соломон үнэхээр нөгөө эзнээс мэрэгэн ухааныг авсан уугүй юу гэдэг дээр бид нэр энийг хараад олох боломжтой байна тий. 하나님의 지혜가 얼마나 놀라운 지혜라는 것을 우리에게 알려주시는 그런 구절입니다. Тэгээ харах юм бол Бурхны мэрэгэн ухаан тий одоо хүмүүсийн бодохоос хэр өөр вэ гэдгийг нь харж болно. 하나님의 지혜는 인간이 알지 못하는 것을 알게 하시고 인간이 해결하지 못하는 문제를 해결하는 능력이 있는 거예요. Бурхны мэрэгэн ухаан болохоор хүний одоо мэдэхгүй тэр зүйлсийг мэдэх тий
хүний ойлгоогүй зүйлсүүдийг ойлгох тийм чадaltaй байдаг. 하나님 우리에게 지혜를 주셔서 우리로 하여금 모든 필요한 것을 얻게 하십니다. Тэр бурхан биднэрт эргэн ухааныг өгөхдөө бүх одоо хэрэгтэй зүйлсүүдийг бас мэдүүлж өгдөг. 예, 오늘 여기까지 하고 마치겠습니다. За тэгэл өнөөдөр энэ үргээ дуусгая. 다 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 하나님의 완전한 지혜가 저희를 위해서 준비되어 있음을 감사합니다. Эзэн минь таны төгс төлөвлөгөө бидний амьдралд биелэгдэхийн төлөө талархаж байна. 하나님을 경외하는 마음으로 지혜를 귀하게 여기는 저희가 되게 하여 주시고 Эзэн минь бид танаас эмээх сэтгэлээр таны мэрэгэн ухааныг хүсэмжлэн амьдрахад туслаач. 지혜를 간절히 구해서 얻음으로 가장 귀한 걸 얻는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны мэрэгэн ухаан биднэрт өгөгдснөөрөө хамгийн одоо чухал зүйлсүүдийг бид нэр ойлгож хүлээж авах туслаач. 또 저희를 통해서 많은 사람들이 하나님의 말씀의 가치를 알게 하여 주시옵소서. Эзэн минь биднэр дамжуулаад олон хүмүүс таны хаанчлалын үнцнийг мэдээсэй. 어둠 가운데 고통받는 영혼들이 하나님의 밝은 빛을 비춤 받음으로 언제나 기쁘고 감사하는 마음으로 살게 하여 주시옵소서. Эзэн минь биднэр дамжуулаад олон харахуу дотор төөрч байгаа сүнснүүд гэрэл рүү алхах болтугай. Тэгснээр тэд нэр гэрлийн доторх бүх зүйлийг хүлээж аваасай. 오직 믿음으로 하나님께서 주시는 놀라운 선물들을 많이 받아서 가지고 누리는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь зөвхөн итгэл дотроо эзэн танаас өгөгддөг олон төрлийн бэлгүүдийг хүлээж аван мөн тэр бэлгүүдийг бид нэр зөв зохистой эдэлдэг байхад туслаач. 예수님의 이름으로 기도합나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 오늘 강의가 조금 약간 늦게 시작한 거 죄송하게 생각을 합니다. Өнөөдөр хэлээд нөгөө жоохон сүүлдэж эхэлсэн те. Тэрэнд уучлаарай. 예. 한 주간 동안 다음 주간까지 잘 보내시고 다음 주에 반갑게 뵙겠습니다. Нэг 7 хоногийн дөр сайн өнгөрөөцгөөгөөрэй. Тэгээ эх 7 хоног хэрлээ баяр хүртэгээр уулзъя. 그리고 사모님 수고 많으셨습니다. 아프신데. 네, 수고 많으셨어요, 목사님도. 예, 예, 예. 바이스테. 나 바이스테 나하. 감사합니다.